Gasa iti biyak. Lakay, mabalin ka di akis sayak ti ornong ta iti bangko. Apay, ada ka di pangaramatam? Pagpuunak ko mga aglako iti merienda iti pagadalan. Ada ayamat gumatang iti kakasta ijay. Adda lakay, uray 5,000 lang ko man. Sobrang sa daytan Di mabati igatang ko iti sapatos ti anak ta. Ngamin, dakilan ti anak ta. Awan ka din ti usarin na? Kasano kumapay nga usaran na, kat saanan nga umana iti saka na, di mon tumot ngamin maigatangan. Ay, sana mapidpidot ti kwarta, bakit? Lakay, italaang mat nga igatangak ti anak ta iti sapatos na. May salaang mat, ado mat ti kwartam nga iduldulin mo. Naimbag ta naranaan ka niti balayo, anak ka. Nasapa kayo mat ngay may. Sumrek kayo. Tani, sumrek akmatin iti trabaho tatang. Ay, umayak ko mabumulod iti kwartayaw. Ay, tatang, sumrek ako iti trabaho. Mga maladawak. Ay, kasapulak nga raod. Diyak pa nga minaala ti pensyong kaw. Sapayawan tigam ko akwarta ita. Ha, iso pasensya kayon. Ala, agsubli kayong tulangin. Ay, agyaman naklangin anak ka. Bumulod aklatan iti sa balay. Ay kat nasaysayat pa yata tang. Nani, nagdadarasak mo it. Malah, agandad ka nga ron iti dalan mo, Arnel. Tatang, agawid kayo ka din. Uy, Nelia. Anya ka di tigagarayo. Kanapay analiday kayo. Umayak ko mabumulod iti kwarta, ti anak ko. Kat, pinautangan na kayo ka di ti asawa. Ay, saan? Apay ngay. Anya ti imbaga na kada kayo. Kuna nangawan igim na kwarta, kinagdardaras ka na. Ay, ala, bayaan yun ti asawak tatang. Siya kung timangtad iti kwarta kada kayo. Saan ang tamang agsubang kayo? Ay natatang, saan nyo apanunutan dayta? Tinapatag, maikan kayo iti kwarta. Nelia, ayun mo! Apay ka di. Aglablabaak ngamin lakay. Kan apay makapungtot ka. Pinautangam ka din ni tatang iti agsapa? Apay aya. Apa imbagak nga pautangam? Ha? Ni tatang ti agkidkid daw iti kwarta. Kan patyak akasapulan na talaga. Kan may awan mat ti dakes iti inaramid ko. Saan ka di? Saan nagaputa asawa ka? Kat aramidam amin na kayat mo? Unay kamatan lakay. Naganak mo ti agkasapulan. Di mo kit din ikan. Di mo ngamin maawatan. Di mo amo tinaglabasak tapno lang magunod ko ti arapap ko. Apay, di ka lamaasyan kinitatang. Amumat apagad adalan na ti kapsat mo. Kaya't naatulungan ti kapsat mo. Saan ko responsibilidad dagitan abanag? Da kayo mo't gayam nanang. Sumre kayo. Agyaman na kanakaw. Adda dito'y ti asawam. Awan, tanasa pa rimwar. Itulod na ngamin dagiti anak may ti pagadalan. Kasta ka day. Kaya't kula kumaakasarita ti anak kaw. May papanitian niya nanang. Nagsaritaan mi nga maing ti may papan iti plano na apanaglako iti merienda iti pagadalan. Awan mo tingarot ti kwarta pagpuunan na kumananang. Kan may uray saan nga aglako ti asawak. Ti anak mi, ti asikaswan na. Maburing ngamin ti asawam. Kan panagkunak, nasaya at matiplano na. Bayan yun. Ibagak to iti asawak ngay may kayo. Malanga raw. Agpatuloy ako, anak ko. Ada kayo magaman bakit? Wala kay. Pasensya kan Ta medyo narabyan kami asimangpot iti anak ta. Ado nga minti inaramid ko iti pagadalan. Imay ni nanang itay. Kat,
Anyang iti imbaganakan ka. Abay, talaga kayat mo ti agla ko iti merienda. Nagsaritaan mi kininanang iti. Ano ikanak iti pagpuunak. Kat agla ko Ay, saan? Ti anak talangan ti into na rin. Kan may sa, amangan numalugi. Awan serbi na. Ay, unay kamatan lakay. Di ka maawatan no apay akasta ti ugalim. Awan ti mading ugali ka. Dagita at tao ti maditi aramid na. Gaputa ka na yung dalatan at dumawat wano umutang iti kwarta. Ay nalakay, bayadan da magkat ti kwarta abuludan dakan ka. Di ka lamaas yan iti padam a tao. Naimbag nga oras yung manang nilya. Naimbag langan tanasapak ngay may. Nakasukot kay mat. Ada pa panan nyo? Mapan ko itulod ti anak ko iti pagadalan da. Nakaumay ka matading ko. Un manang. Impan mi nga ni tatang iti ospital. Anya, kat kumusta ni tatang? Anya ti ko na ti doktor kan ko na. Adas mana. Irwar mi kuma. Ang awan mat pagbayad mi iti ospital. Kabaybayad ko nga min iti tuition fee. Apay adi mo imbagakin ni manong mo. Tapno na pan na kumabinisita ni tatang. Ang mga nuado man ti bagana kanyak, manang. Ay naading ko. Anya kumangay ti baganakan ka. Bayam, kasaritak to ni Arnel inton sumangpat. Mapannan to irwar ni tatang iti ospital. Sige man, manang. Katagyaman na ka. Alaading ko. Panawan ka pa yan. Naimbag, tanasabat ka, Arnel. Nakayo magayam nanang. Sa dino ti papanan nyo? Apa ay, saan mo ka di nga amaw? At dati amam iti ospital. Anya? Intaray minitatang mo iti ospital. Agturungak ko maiti balayaw. Ngam nasabat ka mag. Mapanak iti opisina, nanang. Naku na ti kabsat mo amapan agremidyo iti kwarta. Tairwar mi ko man ni tatangyaw. Ngam awan ngamin pagbayad ti kapsat mo. Kan nairanamat nga awan kwarta. Nanang. Gaputawan mat nga ron masnop apang gada kanakaw. Apay, di kasarungkaran ni tatang mau. Ada nga ro trabaho kan ada atindarak a meeting. Napatpatag ka di pa iti trabaho ngam ti mismo ang aganak mo. Ay, sa nabalay tadamo ti kabsat ko. Isupay lang ti makaamo ka ni tatang. Unay kan anak ko. Ay, sa dinungay nga raw ti pangalaan ti kabsat mo iti kwarta pagbayad na iti ospital. Agad-adal ti kabsat mo. Panunutom ko madayta. Naimbag tanagawid ka matla ang Arnel. Nabanugak. Kahit ko tagina na. Kayat ko ngagsarita ta. Amom ka ding adda ni tatang iya ospital. Amok daytan taimbaga ni nanang. Kat, apeng nga rod adi ka napan iti ayan na. Ada mo ti kabsat ko. Oh, di irwardan. Imay ti kabsat mo iti agsapa. Kat nako na nang awan pagbayad da iti bill ni tatang. Si kalaang ti amuna ang makatulong kan kwa na. Arnel, amayo ti agkasapulan. Apay, di da ka di kabaalan tinumakder iti bukod da asaka. Kasanon no awanak. Lakay, tulungam kumamit ni tatang. Maasi ka kumamit kan kwa na. Inton bigaton nga irwar ko ni tatang. Manong Arnel? Umay ko lang iti kwarta pagbayo iti bill ni tatang. Kat pumanawa ka dagos, ha? Ay, anak ko. Agyaman na ka, atay may ka. Uwan tatang, ato iti kwarta. Sobra mo't siguro da ito'y apara iti bilyo. Apay ka di akasta ka, anak ka. Ada ka di nagbasulakan ka. Awan mat. Bisyak ngamin a tao. Amuyo mo ten nga da trabaho, tatang. Manong, saan na makatrabaho ni tatang? Kaputa sumro ti asmana, tunggal mabanog. Anya tigat mo asawan? Siyak timang biyag ka na kayo? Kabailak pa imot anak ka. Kan may sa naibaga anak ka. Tatang, kasanan na mabanog kayo? Saan mo ka di ang nanggagti ko na ni tatang? Kabalan na kanon? Sige nga rod manong. Kat agyaman kami, tiinted mo a kwarta.
Nasaya at tadakan, Arnel. Apay manan? Una yan ang nagalas ti ugali. Imay itay ti kabsat mo ang nagsangsangit. Gapo iti inaramid mo iti ospital. Tanya man ang tinaramid ko. Inted ko mati ka sa pulan da akwarta. Anya ka di pa iti kurang. Ti kayat ti kabsat mo kan ti amam. Kat ti panangisakit kan panangipatag mo kadakwada. Saan kat aday takwartam ti kasapulan da? Apay, saan ka mat asigod akasta? Ngamjak amuno apay akilaat ang nagbaliw ti ugalim. Baknang tayon. Nasken nga ipatag ta ti biyag nga adda ka data. Nagbidot ka, Arnel. Kat gapoy ti dayta nga ugalim. Di mo pa'y masangon ti anak ta. Awanen ti panawon mo kan kwa na. Di kayo mauawatan. Sika ti di mi mauawatan. Ultimo naganak kan kabsat mo. Di mo pa'y ammo nga ipatag kan isakit. Day talatan kwarta kan trabaho tinapatag kan ka. Apay, mabiyag ka ayan o awan kwarta? Pudno. Napatag ti kwarta iti daytoy alubong. Ngam awan serbi ti ado a kwarta. Numapukaw mo mat ti tao amang ipatpatagkan ka. Laglagi pam daytang, Arnel. Oh, insan. Apay nga anda ka man dito ibalay ti kasto nga oras. Umay ko kumakasarita ti asawam. May papaniti meeting da iti pagadalan na iti ubing. Ngam awam mo ti tao iti balayo. Anya? Kasanong awan ti tao? Ket awan mo ti amok apapanandag iti agina. Aguri ka. Amang ano na panday ti balay da tatang. Awam mo ti makita nga kadwana ang kalusin iti balay da. Ni mo tiyelo ti kadwana. So di nung arudon ti ayan ti aginak. Amang ano. No anya? No nagawid da iti lugar da. Saan ang maaramid ti asawak da ita? Insan. Si kamot gayam da ita manong. Umay ka kadiag singir iti kwarta na usar ni tatang iti hospital? Saan natin ko? Apay nga ngay may kaditi balay. Birbiro kag ti aginak. Diya kami ida maura asumang pati di balay. Saan mo na maura ti asawa kan anak mo? Gaputay may da nagpakada. Nga gawid da ija lugar da. Anya? Tatang, anya ka no ti makagapo? Di na ko na ti asawa mo kanyak. Di na ka no maanusan ti ugali mo. Anya? Uy nanakaw. Di na maanusan ti kinaimot kan kinaistriktom nga asawa. Kan kwarta lang tinapatagkan ka. Di mo makita dagiti tao amang ipatpatagkan ka. Tinasayat manong. Baliwam ti mading ugalim. Ket sarong karam ti pamilyam. Bareng saan pa analado ti amin. Huwag nanakaw. Agkid daw ka iti pamakawan kadakwada. Anya ter aramidam ditoy, Arnel. Imayak. Gaputa kayat ko ti umayagkid daw kan kay ti pamakawan. Gapo iti inararamid ko. Saan laada kami iti anak ta ti pagkidawam iti pamakawan? No di kat pati ni tatang kan ti kapsat mo. Uwan bakit? Kat ikarik ngagbalbaliw ako na. Baliwak tinagalas ng ugalik. Sapay ko ma. Kat pakaragsakan kan pagyamanak unay dayta na ibagam. Ikarik bakit? Kat agawid kayo kuman ni balay. Tamang rugi tayo manan. Lading itak, Arnel. Ngam saan pa'y nga ita? Anya? Inton makitak ti talaga pa nagbalbaliw mo. Agsubli kami iti anak ta. Ngam na ita. Saan kami pa'y asumurot kanto? Sige. Maawatan ka bakit? Ala, agawid kan. Kat asikaswam ni tatang. Nagawid ka mat ngagmay-may sa anak ka. Uwan tatang. Gaputa saan pa anak kasagana nga agsubli ta ginak. Ay, di ka mawanan ni tinamnama. Kanayon lata sarong karam ti aginam. Di mo idainggaan, agingat di da sumurot kan ka nga gawid. Uwan tatang. Kat pakawanan da kumamot itinagalas ngayong pakpakita kada kayo iti kalabas. Ay, rumba nga siyak tagki daw iti pamakawan. Gapo tabi na ibayan kay diagad adal ka. Kahit bukod mo tinangisakan anang paadal iti bagay.
Maawatan kayo, tatang. Ket sana rin mga gimulak iti sakit tinagam. Jak kaya't apanunutan nyo ang agibalbalasak, tatang. Iso apakawan ng dakum, ha? Awan, ti perfecto at taaw. Mabalin mulat tati agbalew. Nulakit deta desidido ka. Ken nabayagan na napakawan ka, anak ko. Bayan nyo, tatang. Pagadalag ni Cielo akabsat ko, aging ga makaturpos. Agpaisok ka day. Uwan, tatang. Ay na, agyaman hakta nakapanunod ka na nakaw. Bueno papagayam, ditan din nagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag, isagsagot kada kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.